makandida kumeno mweje kao hena mzima yabo ngena parti pada mwana hena mzima yabo kauji sante ukayede ahunda je diaspora kao ngio na jiri mariwo no namne kao yosa idiensi yatu haku watushinda haila miadi wafanya ukaya fikira hao nzima do towa eezi yazali asumani yote lesu alikao ngarjuzi sao parti nzima kawe kana depute nzima ne depute ola hardi haroha hangarilia zijani guzili lesu alikao ede mana kaya rita usaidizi ya wakizimbeli wa politiki kao ngo harume diaspora mananyasi bana asumani kao wengu jihunde e diaspora ukatrilo nunu gujoshina yarelese mbavi enamne kao de la mvu kao ngizona iraisi wa daula na bondo angalia ukaya zinyadi buzo ntipia za upoze ngizo zinji harume diaspora ngizo zinji ile mara kwa ngarata hao msaidifu wa hema na nyasi bana asumani kao gujoshinda releze shama notoshinda renje zizokaya hipotezi sisi regione sao vanu hakaya zinde ze parti kao zikavuma au zovuma zikavuma ponsi juu hakaya ngar juu ka de parti jua ya tenelwa ni rais mzamani Sambi Mohamed Sambi kao wai hakana jirma ndondro harmwe parti ya kao hakafun yefundi wadini wajao hakashinda ye para wa Komori vanu wazima yefanya ni wakati ya fanya barnamaji ya meeting ujaza kabisa sao wanu ajao ngariona ukaya de parti ya RDC kao inu itenezwa ni munyibaraka kao inu parti kao yamvundo ndondo kao haka gouverneur wale si walangazija ngaronao ye parti radhi ikao inu parti kao ikana jirma ikao giona makizimbeli wa politiki shaka rejeyu harma wajau ne sersi kao wajau inu parti kao ikana depute mzima na rejeyu harma lesu ala ranzoru zisi ranzoru jeba lesu ala ngilo vanu ko tujuhanzanyi wa Komori wajau mwangalie mbavi enamne kao rejuhanza rimwelezeni hakaya ngandanu kaya bana asumani kana ushinda wayeche yamnikeni jawabu shabu wanu juu tujuhanja mnikeni jawabu shami upande hangu tikanzani juzisuka ya evanu azalinge majoriteri au kati majoriteri ndia kana depute ndima abo hazila kao ho tafutishi waki hatu lionao kaya rangudo wakati yezinu yakahenda harmwe deuxième tour shariono kaya ngodo wakati vandisa ezibutala yodo wakati ye parti serse yandisa uji peuple bada wahen hunda ze mara ya vilia ze voti sha wakahuja wa ungenjizi hakaya wa parisa fuvuku la he parti jua hakaya riono kaya e parti jua aboy jairengwa nisambi wayo ka harenge sinzo sha ijaingariwa e parti serse haurambe mouvance ijaingarilia e serse hakaya rono Jafar haja Musaddarin haja fahami Said Ibrahim katsi vahanuyaliyo ngasina Marceli wajau hasaidia ngasina Muhammad Hafi wajau ngasina Milgan wandu wawonti pia izo zitwadaho zakaharma e parti jua abunga mjua ukaya ochi wandu wangu harumasha siwa shanjuan nanu alobo wonti juu ukaya fami Said Ibrahim woti mwangu wajau harumasha siwa shanjuan kuya juhamba wonti juu ongazija abo ngarjuhundao yokaya hakika wapuha ndavu mkuu
ya hele shamba la he jirani ya siha haruma le shamba la zali lele pumbe kao uliroha haruma ipartijua ende ibunguza ze daraja za hayo ya hepua ya kanio ijai peze haku haruma ila serse kao dia hundra haruma za election za president abogana ndwaruzi so kaya je wakomori watu dubo mabareni nao eserse aborsa eserse inu ani wa partikao gwayono kao yo minoritaire wao juu ila opposition abo ila jirma ikana e parti jua ila daraja yakahuja abo jamfari habari ya fuvu musadrani habari ya fuvu fahami habari ya fuvu lenda rukuni kao kwa tutaha kwa tiho katuje waliwa basa ngabo Marceli habari ya grupu bahenga bola Mahamud Hafi habari ya grupu ngabo Milgan habari ya grupu wandu pia wabalia wandu enji ujaharma yeserse hawi ya siasa jimla ya Zali Asumani sake jeto shahabu haukayarija haruma pengwe tena haruma yeshunga shaza likao shishingiziwa waja une shunga ikao ngisho kinyume na Zali kao de jirani nando hii RDC bahe hende hapua ngabo ndravu ya pua haruma le shamba la RDC la duba haruma le shamba la Zali ukaya libalia Jaye Ahmad Shafi uno waziri wa mahakama basa libalia wajau Swalih Muhammad au garjuhamba Swalih Muhammad woi garjuhamba katsi woi isho ya tangao ukaya hapua hapenge haruma ila RDC nana depute umuri uja Mohamed Sule na Dr. Pierre na de Pierre wao wote pia waja wa jihunda ukaya ngwa saidi yao ila ula mkonzi wa rais wa dawla ya ubalia shari endo angalia tena yeserse tena inenge saidi lao ne partira kao enor heno kati wa vya kandida yecho hunda riono kaya bako woi hakausaidilwa ne serse wa jaune partira kare do tunda haruma opande uwo aborji hundu hokaya yeserse izingiziwa ni janibu za kinyume kao wajau zoza kinyume shankari ngazi saidi yao ye politiki wahe raisi wahe dawla lesuala ngilo banu ezila tabiri za hoka ya parti jua wakanizo bangizo hele pengwe lapu halinu haukaya reje haruma parti ya saya tena haukaya garjihunda haruma rija parti rije kao ipuha pengwe kukabisa ikao likahu jaka depite wahe mitami hulimbude bako wala hakaya haruma parti ya rija habali ya funvu ku hujarme serse haurambe politiki ya Zali Asumani sisi hopazwa macho hatu haruma hizo zonsi pia ngari wanao kaya zila appel ziparwao ni opposition ya ukaya wajibuho mabareni hau haina janibu ichoka yonti pia wajihundu kaya kabachuhundra ala majority ya uduba haukaya hindrini rishari wangalia ukaya Azali ngena wanruenji rahana ila opposition haina mnekao ezewizani zivimao hobi misa wajao harwazi la parti kao ngizo kinyume nea ya Zali Asumani shari hunduka ya harma wote pia ngabo bula bambandrano
wahe ila leadership ya ukaya ena mnu kwanzo yatende ile wakangaro no movement zinji ngaro nao ye movement ya he Froncome ngabo ngaro no sente ngaro nao ye president ma exil ngo waili ngaro no ya Appel de Marseille ngizo particita ukangaro no ya kado chindariziwaze ngabo ya hemza zemanze rumbi ngabo ani zejanibu ngizo zinjikao wote pia kwati na fikira nzima ya ushinoka ya waona fikira nzima ya ushina naola ikao hashindi harenge fufuku haruma wote pia hachanganya iliche na wala wabakisha inamnuge na mbawa na ina mbawa yabo ngiyo na mbawa ya saya ani yasa ngiyo na mbawa ya saya ani zimbawa ngizo zinji wontini mwabo ngabo mbawa zinji na mbawa ikao tena zichanganyiha ngasaidia uyezi na ngabo mbawa ikao ngizo wala para ma infiltre ikao ngo haruma zijanibu yizo yode malakale alangilo zero na johanzamo wonspia participe haruma mpango hamanda unu mtoweze raayu za hanyu sha osi kwa leo inugari karibisao mwana nyasi mtukufu asmani bwana ikawa ngujihundu haruma iho pari mwana nyasi ikawa ngujihundu iho pari si johanza ubakisheli nyena handa mna unguzi mtiti wa dakika ingere jei wakati hula ujojibu masuala ya hatu mwana mtukufu oholiho usahu njia haruma zimbari wakumori wa hisango ulindao hala malaniko na wanaliha sijonza kuna ulaungeza tibenga babi engeri jimba ya mara shalikao Tanzania ni sema Kazi Assalamu alaikum watukufu ndani muhamwema zimga jele ke yerele muhawjuka na heru bele nono do zamanu ekipu ya twenda Kameruni iribeli ushinzi ezandani na tsohenda warejei wanono vatikojokoza na ushukuria esheni inu marika wo hidunga esheni ya Steve sifati television ba esheni kaonge hashirisha wanadamu rwalo wonze Komori rwalo Ufaransa Angleterre homa halaunti pia hata zeti za Afrika pengine hapo garizidio umikanize sifa nezetosa nitukufu za hanyu yandikao nyudunga sheni inu ya sifati television marhaba rama manama mtukufu na zalika ya mesere kusa Komori wa sama elewa hizo wakande mesaji wa besho kaya umuhimu hao ngobodua usano kipi ya sanakanti kuna notion ndio kaya wa Komori kwa ngomba sha namna suala kao ngajonji ya babi ile suala hilo la huse politiki no konti jone sababu ya wewe namna kao ile la politiki hiyo konti wewe ngoloje kususan okayenga bo umkrisiha wanadamu yake torni zo yambao shasika hanzani njie mbado kaya ngaronao partisi joka ngaronao ye parti mbali na mbali jua ngabo RDC ngabo parti radhi ngabo ani nchina shina nwaze parti kangu zo bonchi juu shari ono ukaya ze parti ma kandida kume na waili wakaya busha kume no mweja wakauha wendo pande ruono wajawe diaspora wanadamu wengi wafungusha na boda rikawone maandamano ya kaharma Faransa kamili kudiri ono gabo movement zinjika zonse pia ngaziji wone saw kaya ngizo control ya azali ko la Komori ujaharma diaspora nani ze diaspora za hizo sinjwa jineri kawona movement za kahoya haku kuruwa para kwa Komori wa sehonziani watu wezinu no hata haba haka jamkunisha ebanu ngarjo hele waje zedongozinu mwana wa mtukufu shukran le swala lobeseye swala zero no lo jangu muhimu kabisa kao ladhimike timrama David Joshidali jip sabese ngarjo hanga namba veri uone baba la toliko li mkato shida ya fanye devoir kamili mnashoni msahe ndo 10/10 chama de heli wamba yavo ngabo partizi nji kao de tumuli lo Komori ndongo za siasa mashablo cha ze partizo beseye wa Komori kwa jojo somziani ukaondwa jo somziani da wala kalmo ze partizo wala wa onsi pia ukavubwa jua
kanashida wazondu wajwa bese mbi wajwa ya Bakari mweju waba bese o Maître Mahamudu na ancien ministre Albarouani uvumbwa RDC yo bese mbwa jamba lelo kaya jado tuvuka livamu kaya wakaya RDC akana na jaye harenge ina jawadi wabaki abo waroha tena dokuwa waba hale jadol so baki wilu dotoka wanu balumbundo hazi ali kerida ho balumbundo hazi basi yode yanga melo yao uvumbwa na sasa ya aunga bo rija bana bakwa kawaroha na zinji wanopia wekarazali na weni akaro hapkata kenda yeche chabo leo kangoro harma ikundisha parita ngo balombrikao goshidokao nae ikadangaranga leo waru hau hakude dalam bon banu paritiwo mwanadamu changa tuambuka waru hau msamba wa msiso ni hunu wa RDC kaya runduma depute maili yabo na komiseri wao tsangu hamana amtsawa laha huwa hamana si ukabona tsona mwanadamu yajoka kubalia se kondiani sokaya taunda ile kidumu hambukaya ahesa ziviri donc abonsona mwadamu ya josontiani badeka utoda misangu ho mjini hanyi wazinelele mama kaze partiza kakomori pia ungaunti pia waingara wewe ngwanjo kabla rawo jende parce que wewe ngoneleza hamade hili rawo ni sabala okayangara nzao wa komori wasinde wa analize zeno gozini wazile wendo tijo kama banu ndarifanyao okay sofa sheni ya television ya sofa dinu sheni kao yo haja onesema na damu ya towe harma shehija sakweli ya venu ha kweli wala karsi harmo kaya anidi au kangari ngomdu fulani shangara njo komori wanibe warvenuliwa ya ezekweli riono amadeli wa hamba riono parti kao zikana jirma hamadi yojua wa ivumbwa yao shangamu parti yasa yao kaya ngamu parti kao wanadamu wakaharmaze parti zila harmaye SRC waroha makarihi la roha ikuchona kabo mukisha kabo haize parti za serikali za roha zenda harma opposition bese ebo mtukufu o SRC hamadi heli wamba yabo sheninu ndi shenia ya politique bata baide shulihani hao nezabari za mpira wa Cameroon bom wabeza kejaka keno para mwa opposition mbu wa mwa serikali javoko sisi urambao vangu sikati ma opposition no kati serikali sha garjo hamba hali iliyo nao izoraesh kama sisi kama jezo la France kama kaanza urja mwa SRC nomla wa secretary wa habari za Kiislamu monsieur Karila abesele kairura jeli vago parce que para SRC ilai kai manihana kayado wanu wakaujawa ke wafondo eradi sha wakati hiyo SRC kejaka ma pouvoir sha kauda nzangalie le sorala monsieur Karila local sila ondolu sa tahule kama monsieur Karila halawaru hali jojeleza kakajaka u considerewa au hakaruma fonction monsieur Karila hakaruma SRC hakaula SRC haruma remani matsai la yakahuja ikawa ya rekundizo mbeli shatu donc yeye aka secretary wa habari za Kiislamu besede hili rohelewa chakana hilo kaya kaona rogoze kaza kaenda naye akauzi badingo manake kaona kaza rogoze kaenda naye hajuka havo secretary akanu wa SRC dingo hajoka hadmisione kabula chakatujona sata baada kaja reconduisewa ajambe gula wa SRC donc abo sora mada hilo beselo mwada mjo kanda ya cherche ya tahemhana ule o mwada mtondaji kulatize wakati sha mdubu wa mada mjo leo kaya na wale o karuma yezi bo Shamsudini hutoona kuroha kadeli atusiwa komori haina ya tolo haruma yezi kaono kalma jumaoja anolawa sheto jime opposition yodi mabikao mshino njibaru mupande huo enari njembabe harbo pande wa husuze omkonzi wa parane rais wa hedaula jengu ndio afanye
mkonsi ya paru wala ndu wa hewa ndio wakensi wa mkonsi na hamba kuparu wandu wa jo hadisi na wandu kangu hadisi wena obed salama ina wakati wandu wakubali wenda ezo ya ndio kangu mitujua parce que sabuka mitimbo wazali cha mimbi kao miudu ngamba bisa fikira za hizo yafanya nizo ya kama pazali waiti mtume cha mwanadamu de mwenza fikira wao jo utafikira nje meno kati wamba mwana yofikira nje mayuji waniwe abo ibaki na mguzi renda kaya mwanadamu kanera cha mwenze rada miezi Mungu noku amada heli hamba kaya utukenda hali seno hahe hizo hambado kwa bana utekeleza diaspora ilo Faransa wala diaspora ilo Faransa ila na ruenji wale diaspora ilo Faransa tindaona karua una republika ndawezina wale diaspora ilo Faransa tidaila ya ka Marseille tidaona washashi wa duka liona nisi na wala wengi wa Paris wawaba ho wengi wareji azali tugojo hambi mfano wengi wa Marseille aba walo Paris walo Komor yawe kaleo o Shamsudini hala Angleterre hede hamba kenda ya wakile diaspora ilo Angleterre hapo kazakili kitahumdu wa halifiana takila weti mkomorulu Angleterre kaleo hamada au kaleo inusa ulo Paris ha ulo Marseille wende Komori haruma dialogue sahoe diaspora ya mpaka fulani ba Scottish ya mananyasi ya karongo wa bo sidoka huli fahari hambana dialogue ni kanofanyiwa be dialogue inu abaso shaheri dialogue inu abaso rija dialogue inu abaso Hasani Hamadi dialogue inu abaso tosha hizi ni ya mwambano alafa boy kaya yehende ye fahari abukaja wa kilondo wao tujuru watu gojo kanelegiri la ho waze wana yego fa political ni kama tugono fa political regizala waka ebe ikalotoriza la wakaya ikatona sawa ndio ono ebe hizo nazo leze banu dialogue azali kana kaifanye nondo hala kama no kejesa afanyiwa ho baki abo ndi asinye idal kumfanya nondo hisa barindi no huono RDC apari ya heparte wakati jaye wa kane mishindano mahakama ya hunda nabanwa ambele wando abanu monsieur l'ancien gouverneur manukaja karoli kwa parti ki mdwa parti hakaulalikiwa tanke un homme d'état wa parti wa RDC wakaba ngo RDC shabese wananyao wakawelewa kaya wana RDC wachaondoka balikuwa natuzo kaja mwali tuwasale kanga tumaba inuku hulinukanga inuku hatalapo kodeni wakaola mbunzu wanaja mebanukana kanga honuka bose pala peni wa babu ndelo halafutu ono wananyao walo humu amadasi wakashen libre wabana RDC kena kaenda no wenda bala kasino mani jauja gashi wenda bala ila RDC kote baka RDC akanzima walandu waka zitwa za RDC kaku kabatu jujabana jari hadai ya ukaya umuri depite hahaya eti hitwa wa RDC hau hitwa cha henga zija hawe Komoro kabatu jujarambio kamhadi sule ikoni eti hitwa cha RDC kana hamba yami yukashiti de player ha e parti hao kabatu jurambio ka monsieur la conseiller commissaire swali hitsaweni eti hitwa mai parti hao au na de Pierre wa no wambuka ngondo kenti wa hadisi izahe mana karna utwa hunda mwelewano bana tandwa ndo honi bana to dahoni hanyu ngabo problem ngamjo na mwili wano batso kamkasi rafule wao ngo ishona damkao ngo ambao na kwa nahenda hai burazi kujenda watu henda ya basadi mwa madaba katsamada kabanu mwanda mosujo tukuzi basadi madaba mulado biraide yaba katsamada burazina kwa tambaba kati razila kati portoparole wa parti ya hao ya Mamadu ulati de pariti uladu ramu tukai deshe kwa hatu tanu parta wanadamu yabo RDC kagenda walango mu kagenda armo mahadisi yabo leongo joka utaho kabanu ebanu azali amu suala benge wado sema suala monsieur le journaliste banu azali hata haukaya
ngutaho o mzee mdobi fundi Twahiri na mtu amba harmona zioni na fundi Mwinyi Bahasani na mzee mada odo mazio odona zioni na mzee mada pake mitsamihuli na mada sheki mitsamihuli na mzee Madikari Nsaweni ino mabani hao wadungavo wala wahafaunda wafaita logo hao banu hambangu tsaho wala kina mbujae mzee mbujae mesio Abasi wala wahafaunda wafaita logo hambangu tsaho walo na mosha kajano kutsaho mbu fulani hadema na vala ngwajilezo na hii waze parti za kuvokewa izo sangi izo present ebenga ukasunda hadisi eno wana hahe au kasunda hadisi ene wandu wahe parti hahe ndo wani kamela dimozi to ichoni atu abalenda luku ebanu rekeja sa fanyiwa banu mbona kina kaufanyiwa abo batsingoji dahila kama no ufanyisha jawu nizo zefanyisha na ufanyisha asizi nizo zifanyisha kama no ufanyisha referendum nizo zifanyisha wajua warambio nda mwaze voti zibiri na hii kama no ufanyisha voti za madepite na wamera zifanyisha za 2024 kaza ufanyisha begenda tukanti chadese wari yao kaya mbasi na mpresewa watu badiliwa kama sisi lekeza banu sisi engineer hatu kaumi hatu yonzio ukasi sisi lekezo kaya wewe kunojo badiliwa mau shatu jura bo shamu arweshe na steve ora donc ide problem banu yaho mabwana yangu denge wajokoza na pemana na bwe haliyo kaya tsaba de haliyo ba kora zideka la uzaba ikale utabukara saido liza wawawa hakozo na unjo ile ukaizwa digo hamba uwe mabani ha hinwanaya ya ubangu wako zao wakuna ile ukaba mfanya politiki sidedo deya bali msaho hezi haumulu haruma hezi ikatoka no jabari ebenga bukati shirisi jibule ala hehe ni walu isokaya dialogue waza ringe no andu kaifanya na wasango preza wajibu kama tuka yao nino katema disajo bula le suala huli jibu shanga mina suala la juma ya butena au kaya ngaba ulauhara wakihao ka ebanu azalika twenda ya wasindi ya mana mjarmazi asisi ya onese community international ka siwapara tsa waja yardia fanye yardi zilakao hamadele mwamba hafanyiza sisa zifanyishia yeti kuchona kava kwa za fanyisha odo wazifanya au manu ngode onese ni afrikani wafungwa tuko fanya parce que tishi ya wanadamu wasoma maskini ngwala monto Mwinyi monsieur le gouverneur ya juzi si jana kawe de l'année ya kobisha daula hakia haya nimenaturumishia planton swamba mwema kwa mambo ka president gouverneur wamboka ya monsieur Azali president ekajo kairenge harenge mfano ma Hassan Watara uone hili zanziwa maze Facebook zile barua za kanziwa wanda na wanua wao hashajao hata bado tidi wakafikiri kakuruka ya Azali yala yo nsuono kaya ni Afrika wajo gona suala hau Azali ujo kenda hapa hizo ngufanya ngazi kwa hizo ngufanya wende wafanya referendum yo arumavo tanko tudauti wazimenye kaya ari bongwa ila opposition minhum de parti du bai kairenga ruwa fungu haya ija mwaze vote yo ndabona ngwari yao watujenda fanywa hamadelu equatoras hodona pema kiasi na usorati hodona pema kiasi Renzi hodona pema kiasi bahaina bureau kama delegena masasweri na president du bureau na goya sasweri ekatoka wahe parti nzima sababu haina parti bala yo hakilwani masasweri na delege weka hakili mliva gokubali ewa mzimba
ya ushindi za baridi donc yabo wasijihada imani watu wanadamu kasa wawele wakavipa wanadamu ze strategy wazambozi wawasa wangu au ndao watu kamba na sunzianisha watu nukaya wanbanua sa limeza nadamu kawa nukwatsi na tamborongozi kwatsi na tamba fikira kwatsi na tamba projet baenge we abo ravida wakati alhamdulillah kwa bunga bu dictature na wona wakati mtu abo haja abo hada abo hata asumani mundu ahengo lezo bobwa ho wanafiki wawezi tukazirendwa vanukusa hoyizi bo mundu kuranti vamukalorongwa ki mbwanambwa baba na bongo susoma mwanadamu lona wana wajohishila bana baha wishobo akati barabari ngaona heni ngaona hamu ngaona dwantoke arumezi wakaniwa baba jamana nyi maskini wajohishia bo rwabo tokwano beha yabo ngo fundo hao hashirishia wo timso mfundo ebenge na tora tsali wofanya watu enda arumwe mahadisi wasa wakubali hana ngabajo pare haze partabo za tipi enu tujohenda ukajaparo yo mwambiyo enu tujohenda ukajaparo shaina parti hapa watuanze parti hizo sinja na wanadamu chaka japara pia hata ngona maenda inu yahe mwananyo fakihi humpari na wewe kwa japaro na mungu azali abango tona bana ngo tukufanya parti ya hili iluka baada araba kwa twende waje wapara yosi ndiho waliyo Mamu na rekenti rambe ukabanutsi mpaka sinjo hau ngabonda mbukana bani dalagu fanyare neje na bafanya sisai yabo kamra pambandu jana ko pambandu leo doko gotona ndikao wajishindi ebege ntona ndo wajuka hamba watoenda kwa hamba hizo kahono salimu sabi bwenda mwaze voti yakubaluka hashindwa hakubaluka hashindwa ukaha zamba rimo na bekari kubali manja kesi zima wansambule hiyo abona rense wao babushini uhono mzimba hakubali ukayakajona mavoti kwa bana gure ukange ha hundacho zikula 2021 ronometre fahami wajao no kwa bakia wasaligiri na tosaligiri wake yabo shao kwa noshi na ile sekomori ngoni ekomori ingeti ngojo henda hali Mwenyezi Mungu alikusudia ukaka jake hali Mwenyezi Mungu jana sawa abani akaujua hali kanga uhuni kwamba mimi mkomore mtu amba Kamerun jabuka kaujua na mtu amba vuvuni ambao na abo a partir ya 2005 komori anjar mwekani alhamdulillah bila lamimo kari julwao na bo hali muhazini ndo ambio kebanu kanga bo kuza Afrika ebanu komori kabana kipu ebanu komori kabana jao sonda zekale zizo amba waliminewa hai wakaliminaro wa uno donc abuna kera di parce que banu walizoe mahiro aba maskini hankuna ujua zandabu balanga bomoza komori za kweli na zandabu tilisola mlo za lambulovi kerija okemno no tilisola haho wendovi alima de ufu no zikazani ya utikaza samani batika mlaku atoka aboti kaubudia utumizile suala ila ukayaka bo suala la kazani ndusise aba ukayahuvumbua utungu na ile namekao razida na ne opposition luciao agression ya huma bareni ze collective zindo harmoni diaspora na namekao do akaya yevanu kuchuona kaya ngona haki ule wotu ngoni rais wa daula kuna haki kwa mwezi hapa kwa sara mwezi kujona Trump jana Joe Biden akafanya anniversary ya humo hapo ya kuondoa hula armale jubadila la hema kalma huya Marekani ndio wakauniwenya kaonene polisi kama una haki kwa kana hindu tonisho hapa tutupa roshi hunda ukaona manazali yakafanya makumu ya siko donda nazo hamba yabo yakojoka mjoreje shawa ni mana wababu hao wanzo wanike haki yabo kwa pororeje kwa joreje wala ndo akaona uweza unao wasawi wafanya parti za hao wasawi ngarazali unao jambo bunu waona droiti bana Edouard Philippe wende wafanya ila wenda suteno Manuel Macron wana ila
partizi njimu wenda zilazila wa mapariti no zila wa mwe droite zila wa mwe gauche de mana wazo kaba gauche ne droite socialiste ne republique kaiti ngiyo chesimu donc yode halize wa waliyo wawezi singi kai in parti fulani ena pulilie maprisonnier ila ule mahakama wapulilie hakuna tojwa ufungwa hadongwa wambozi fanyo suprililiwa pale vanu wangwazo vakensi vasike prisoni hasha ngaveluka prisoni hafungwa haki kajafungwa haki zo cheche kaja ujumbe afungwa politiki yavo ivanu mliamba mwanzo afanye kudeta ya politiki mliamba mwanzo afanye kudeta ya politiki halafu manu politiki ya afungwa politiki dabo ndafanya bujilo la siasa wajaronga da wafungwa shekale ondo panga wanuna bunduki na jambo limwafanye na bombu gala wamo limwafanye kudeta yoti politiki aweka leo ondore ngeoranya abenga onwa baba ngi Faransa ngatungula eba no serikali kolonizwali Faransa ngabo wabalezi simuza hao ngabo wa declare wana nasho hao ngabo wa declare wana hao ngabo wakula chambo ulaona mtu mkomore cha eba mi komori wa kolonize sida hivi akiara ze passport za kauzi kamati bakabati kwa politiki simba tunzunziani yambaka twanza azaliano ngedafungwa babo hino wakati hapo residence jofungwa abo hino wakati madali hatu jofungwa shala mbele situ monojo akarongowa aba alijizaba miatasi madali ya ministre de la justice kubangwa yabo barua ni hatu jofungwa ni wakati kwa unopengwa tunguru hino wakati apakatu modunga yabo ikambu abakatu wanza raisi wo ya untuta gouvernement inu au utafungwa razaka joshida ya serikali na kihala mjimu hata tukende ngo wadanganya baraka joshida serikali madalika joshida serikali shaundu wafungwa lazima wanwambe na politiki hiyo na munganyo ya mdoza passport gazuzi wao zikahuziwa zao wede akauzuza yabo wede lazima yafungue wao yakawaena au wakauzuza hawao yakawapua ukawa ngo president ina nzofanya ule johamba ukawa matizo ya politiki marhaba mtukufu hada tukayambe se ula wakati usagwendo wakaze kifu wakati na mjukanga sino ipango mingi kwa leo na hesport ukanga lila wana yesu wajiko jamano wa hesport sha tijohanja kanga mnanongo wa mduwaza wa nisho wa miyoko wone ngeri bazumpango mwana mtukufu hizo kazana besana ndo kai komorira madeli mafundi wabiko hamba bengi hapa mafuti hapa ya partage yanga ufanya politiki wo do afanyao ngwarema ngwade yao na wefundi wa kweli de fundi ambana mmetumani na msuluhu wode wa kweli shati denda ema ngesi mfanya siasa la hulwa ni hali hiyo kwa sababu unafanya usomo ndio kufanyazi Renzi beko morila tajiri watu de amani wasana banusa na hadani sana kada bilusa na kada rubengi ga watu mabukaya nkadoziji na dikatol hajar na dina dikatol hajar shabanu ndabotsa haumba hazi abehese veilahula lumba tolemewa shabanu wotu wojusagila umenyeti yako teno juzi swali ancien ambassadeur wa Marekani haka ya Shenlib asfubwa na jao hamba ukaya zitabuziliwa kumurizi la side zipyao aibo bali sisi kitawa mndu zamana ya banu kwa mada hizo banu menyo yonya d'accord uvehema barua hiyo kumurga bu dictatori kumurga bu mani kumurga bu baya kurambaso haro wakati jo tangu tukoshila regle za barzila sono kabongo wala wanzo wedego wala mala lumai peke na tafadhali baba nu ze
zankilizi njolo nizo wabona ngo na siasa oja banu bakayini geka watu baki babaharu wakubaluka banu mwanadamu wa kweli yakubaluka hashindwa ukika kuja kubaluka hushindwa kunopa roshinda na bala ka ushindwa mwenda atwalia hali washindwa leo ni hali dushinda mauru kama sikipunyi hodara madereal no to Real Madrid shika washindwa ndio wakanza fikiri chatakia kutukubaluka ushindwa wao kunopa roshinda ngao mwade kubaluka ngao mwade hapo tukutana tukonda dalwa ndio za mwade izabili na unika ujifurahisha na ujifereshea na habari ekipu ya Selekanti wa Zamba noni pwemba bivala walangami na mwana wa mwana mabana sha wahangu wa kanda de Qatar sha kwa jawaenda program za izipashini mwezi mgaje ilio wana hatu wanashi watu wenda Kameruni mwezi mbuya ya wanikoshinzi baushinzi wajo hunda woti wa hamungu tukaunti pia woti wa hausi wa baba hao woti wa wadeza hao woti wa hao wajomba hao woti wa hao wananyao chawo shinzi wakomori kao abonga tukaunda mu histoire kao leo ndani asinga shukuru yao wana wao nyezinga jeli wa jeno shinzi waje wanono batikojokoza na ushukuria habili tena daula Komori bainge daula Komori kejaka ya bali ekipu inu kejwa silibano bano itambo bano kaya kuna ujo vule zo tulima chanja fasiri bano Faransa bano waka majori menji wakaze Platini wakaze Gires wakaze Tigana waka Urano uko na faru jana kupu nokati ashiraki wajane dimont ne d'Europe Komori rikaneze mbeso ali kampanyar la president wa kuminayi wahaka urampirano rikane mbeso ali hon saweni rikane Abdalla rikaneze Mahamudu rikaneze Sheto Mitsamihuri rikaneze Hamada Hofunguni rikaneze Umarali wakaurando kwa dapro ribela kwa dapro jana kupia Oceania kwa jamba Afrika chabo wakati kwa jamba ngozi Komori ndani wakati la Johari Joharamu kakerezi leo babu ajuna bahini nono leo hadi mgeni bahati hahe azalitoi ili yaka utongeza kuku ekipu ya Komori ende hamwe kandi bengi wa mwa Amazonabu shaika enda 2005 katio azalinga mwezi ndio madaba toi wakaenda haruma competition kwa madaimu azalinga mwezi na baza la roha abaja sambi evaje kililu na botu juru waka ekipu ya Komori donc leo mwezi mbaje aliazali mbuya mke saman ebahat edebate hai kama tunjushira wana bahati mbona na mapesa shamko wana bahati ngari shukuru yao na uboshelia ni marhaba ni wanada mikao ngamshangaza habari zimu reze de sportori reaji himisa Komori relo hunu Faransa minhum da pari miliona mwana nyasi momo mwezi mbaje basi shia bana asubuhi nga bomba bizazi batambabya nga bwangu wakanza wende watunda sebiza sisa tuweza tayo ngari jula nao sina Afrika success Komori marhaba mwana mtukufu haina na mikao kuzitekeleza yangu abage wa Komori wahishiria washiana ukaya uzamba robesha kuja kamne samfanya na mikao wa Komori wajitelewa shade mwana kanga tupanga mpango wa saidi ushinde utatanuwe mbanga mwema kalima yao ukaya kuyavumwa rosha kuyavumwa hakuni abage watukufu makaunji ya basa manyasi ya haka uonesa ukaya andaniri ka project image ya husu ila politiki ya bonti juu ukaya ngamjoka ya politiki ya bonti juu yohama ni bahari wakati ufukua wakati ijao katikao azali haka harumai pouvoir ya haka na madepite ijo kati ya roha na depute wake anaye hadi hambomo hula assemblée ijo kati ya assembly haka na pouvoir na madepite wengi na watu wengi shokati ya roha rume pouvoir watu wala wambomo ha wengi baraka waja uje parti zile za chipiheni wakani pouvoir woka na madepite wengi woka na watu wengi ichogeza mbele ya kuchiri wanchi juu wakati unono azali ze parti zonchi pia ze mama ya wafanya SRC wafanye mouvance ichongeza
azali ngurumo hena mnikao wa Komori wa Johanza hena mnikao position bao wajihunduka ya kwa china namnikao washindao waonesa zile namnikao wa Johanza ukaya wa Johanza yazise bonsi jodi soke mwana nyasi hazikuria abo hazikukaya ngabo zingiria ukaya izo kweli azaringe na wandu wengi ukaya ate diaspora mwaono bala wala tsida wala kao wa presenter diaspora kamili waono wengi ni ula kuya jamba wa Komoro ukaya hasi haravumbua zisimu za madwama na politiki na abwenda politisien yabo ngena fami ngena wandu hahi no wandu makuhani haruma ze parti zao no nchi wanji haruma ezi ya mheshimiwa Azali Assoumani abinge tsina uchina zivuwe yabo zikuru yabo sha yeduwa yayi wombo kangarombo hason superiori wombe besho de opposition wakavungulwa yabo au besho mndu wa serikali yakavungulwa yabo yatujibiwa sha naratanganye manya manza son superior da sinaye haufereshea wa serikali ya hatunane supporter huja kitu ya Salakant hapo wakati ungu ajunda wa haruma nchi ya Cameroon wale washindane ze sambana za mpira wa Afrika ikao yedwa yo haigombo yabo haigombo waja ukaya nguna wasubishe nchi hatuba hakika rais wa Azali wo yena hawasi yao